وقت پڑھ زِ با جماعت نماز بہتر گیا اگر مستوراتن ہند خاطر تیسے انتظام ضروری نہیں کیا یہ خاطر بہتر گر مگر یہ پر فتن تو پر آشوک دورس اندر یلن یمن دینچ رہنمائی تو رہبری کنے جائی کرنے یون مرد چھ تلاوت کرن مستوراتن تھوک ماہ رمضان اس اندر تے برابر صبح پر شام تام رن ذمہ داری ایشو ظلم ایشو زیادتی گرواجنے تی دیو ذکر کرنک موقع گرواجنے تی دیو تلاوت کرنک موقع مستورات تی انہوک دین اسکن یہند خطر تی کریو اجتماعاتن ہند احتمام یہند خطر تی کریو باجماعت نماز پرنک احتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس دورس اندر بنینا ہنگ منگئی مفسرہ محدثہ تمن اوس انتظام یہند خطر تھو صرف گرن منز چار دیواری منز سٹینڈ کچن یمن تھو LCD برکن یمن دیت اس موبائل یم چھ سیون رانن یم چھ بعد اوقاتن اندر اللہ بچوین سیریل وشن پت گرس تفرق تلن کبن سیریلن اندر چھ ہاو نیون کت پوٹ چھ گرس منز شہرس نش الگ روزن کت پوٹ چھ ڈیوائیڈ کرن پرن گر یمن تھو سیریل برکن یمن دیت نا ایسی دینک مزاج اہل حدیث مسجدن من چھ تر امتیاز بکر کھلکن غیور مسلمانن تے ڈاکٹر صاحبس تے باقین تے گزارش یہند خطر تے گیس کم از کم منتھلی پروگرام آسو یہند خطر تے گیس کم از کم ماہ رمضان اس اندر انتظام آسن نماز پرنک اتنا صبح مردس یہی خاندارین گرے پانس کے تھک جنت آج پنی عمل سک مرد بعد اوقات اندر بقول احسان الہی ظہیر سری پڑھو رحمت اللہ خطبات ظہیر اسمز لیکن منز بنیس کوڑ رکاوٹ منز بنیس بین رکاوٹ منز بنیس خانداری رکاوٹ امیس مینس خاندس پرچ تب سویا سوک مسجد مز گژھن 5 وقت میوس کزا ونن سے پڑھے تھے نماز بگیس 70 ورین امس زندگی بسر کرن 70 ورین چھن میں امزا ونمت یت چھن تکبیر تحریمہ ات کو تب چھ تلج گلزگت پڑچے گانڈے گوڑ کیا چھ پڑھو یلس سنہ پڑھک تم پت کیا چھ پڑھو نماز ہن شرائط کیا گئی ارکان کیا گئی واجبات کیا گئی سنن کیا گئی نتیجہ دراؤ یم رود بے خبر اگر یم صبح چت میں قیامتس مز گریبانس تھپ کرن ممکن چھو اس ہیکن پنن عمل نجات دیت اس لیے تو یہن تی انتظام یہ یمن ربی شو ہون یم سات مسجد چھو بناوین آسن تک کیا شون پت یہندے درس کرن اہتمام یہندے تعلیم و تربیت کرن اہتمام یم چھا تھاونی صرف مسجد چوٹ بناونس تو گنڈ چوٹ بناونس یم چھا تھاونی صرف سن رنس یم چھا تھاونی صرف چائے بناونس کیا گرن ہند ماحول گچھا اسلامی ماحول یو تامت نو موج بنی اسلامی یو تامت کوڑ بنی اسلامی تاتی اس گوڑنت یون کوڑی تربیت کرن تاتی اس گوڑنت یون زنن تربیت کرن یشن نیپولینن ہنگ منگ ونمت give me good mother I will give you good nation میں دیو رت موج بدیمو ہو رت قوم رت جمعیت اہل حدیث ضلع اسلام آبادن کھولنا ہنگ منگے مدرسۃ البنات یتی ونیک تام تو الحمدللہ 200 عالمہ کر قوم سے حوالہ الحمدللہ کچھ عالمہ 200